سرخط مهمترین خبرها. فایده 26 میلیون دلاری تاجیکستان از فروش برق. پرزیدنتان تاجیکستان و ازبکستان وضع قراقلپاقستان را بررسی کردند. و حمله نوبتی به یک مهاجر تاجیک در پتربورگ. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. برنامه نویدی بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان منظور شما می‌گردد. امروز 5 ایول است. агентии обу ҳавошиносӣ хабар медиҳад ки ҳавои хокбориш ва ғуборолуда то 7 июл боқӣ мемонад. табибон тавсия медиҳанд ки нафароне ки гирифтори бемориҳои диққи нафас, фишори баланд ва дил ҳастанд, бе зарурат ба кӯча набароянд. хокбориш аз субҳи дирӯз 4 июл оғоз шуда тақрибан қисмати аслии тоҷикистонро фаро гирифтааст. тоҷикистон дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз ҳисоби фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя 26 миллион доллар фоида гирифтааст. афғонистон ва ӯзбекистон аз харидорони асосии энержияи кишвар ном бурда мешаванд. тавре хабаргузории авесто бо такя ба оҷонсии омур хабар медиҳад, давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ба буҷаи тоҷикистон аз ҳисоби содироти нерӯи барқ беш аз 26 миллион доллар ворид шудааст. ин рақамҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёдтар будааст. ниҳодҳои марбута маълумот дар бораи ҳаҷми интиқоли нерӯи барқро ошкор накарда, танҳо таъкид менамоянд ки он ба афғонистон ва ӯзбекистон интиқол дода шудааст. таъмини мардум бо барқ аз мушкилиҳои асосӣ дар низоми энержияи тоҷикистон гуфта мешавад. бо вуҷуди бунёди нерӯгоҳҳои зиёд, ин мушкил то ҳол ҳалли худро наёфтааст ва бархе коршиносон таъкид мекунанд, то замоне ки дар бозори фурӯши барқ монополия аз байн наравад, ин масъала ҳалли худро намеёбад. раиси ҷумҳурии тоҷикистон дар пайванд ба ҳодисаи қарақалпоқистон ки даҳҳо куштаву захмӣ бар ҷой гузошт, ибрози назар кардааст. эмомалӣ раҳмон рӯзи 4 июл дар суҳбати телефонӣ бо президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев гуфтааст, аз талошҳои роҳбарияти ӯзбекистон барои ба эътидол овардани вазъ дар қарақалпоқистон ҷонибдорӣ мекунад. мақомоти ӯзбекистон мегӯянд, дар ҷараёни нооромиҳои 1 ва 2 июл дар ҷумҳурии мухтории қарақалпоқистон 18 кас кушта, беш аз 243 нафар захмӣ ва зиёда аз 500 тан дастгир шуданд. мардум мегӯянд, ба зидди ислоҳи конститутсияи ӯзбекистон ки мустақилии онҳоро аз байн мебурд, тазоҳурот карданд. мақомот онро ғайриқонунӣ ва кӯшиши ғасби идораҳои давлатӣ номиданд. тарҳи нави конститутсияи ӯзбекистон 26 июн ба баррасии умум гузошта шуд. зимнан додситонии кулли ӯзбекистон дар робита ба бетартибиҳои оммавӣ дар шаҳри нуқуси он кишвар бо банди маслиҳат бо мақсади ғасби қудрат ё сарнагун кардани сохти конститутсионии кишвар парванда боз кардааст, ки аз 10 то 20 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. аброр маматов, як масъули додситонии кулли ӯзбекистон, 4 июл дар нишасти хабарие гуфт, парвандаро гурӯҳи тафтишотӣ ки ба ҳайати он намояндагони хадамоти амнияти давлатӣ, додситонии кул, вазорати корҳои дохилӣ ва горди миллӣ шомиланд, тафтиш мекунад. русия аз 15 июл ҳамаи маҳдудиятҳои воридшавӣ ба он кишварро ки моҳи марти соли 2020 дар робита ба коронавируси нав ҷорӣ шуда буданд, бекор мекунад. маҳдудиятҳои вуруд ба русия тариқи роҳҳои баҳрӣ ва ҳавоӣ аз 14 июн бекор шуда буд ва ҳоло шаҳрвандони хориҷӣ имкон пайдо мекунанд ки тариқи роҳҳои заминӣ низ ба русия ворид шаванд. вале мусофирон ба ҷуз аз шаҳрвандони беларус ҳангоми вуруд ба русия бояд санҷиши коронавирус супоранд. Роспотребнадзор 1 июл маҳдудиятҳои марбут ба коронавирусро аз ҷумла пӯшидани ниқоб, манъи ғизохӯрии шабона ва чорабиниҳои оммавиро бекор карда буд. дар ин ниҳод гуфтанд, ки маҳдудиятҳо дар пайи коҳиши шумори мубталоёни коронавирус гирифта шудааст. айни замон шаҳрвандони тоҷикистон танҳо бо роҳи ҳавоӣ аз марзҳои русия гузашта метавонанд. аз қазоқистон ба русия бо роҳи заминӣ тоҷикистониён танҳо дар ҳолатҳои ҷудогона бо доштани асосҳои иловагӣ бо ҳуҷҷат тасдиқ шуда ворид шуда метавонанд. коршиносон ҳадс мезананд, ки дар сурати бекор кардани маҳдудиятҳо шояд роҳҳои қаторӣ низ боз шавад ва вазъият тағйир ёбад.
در ناحیه دوشتیچ گروهی از مهاجران کاری تاجیک و تاجران تصمیم گرفتند که پس از مشکلی‌های چندین ساله راه دهه آن را برطرف سازند. این راه حدود 20 دهه‌های دوردستترین این ناحیه را به هم می‌پیوندد و در زمان شوروی و استقلالیت باری هم از حساب دولت تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی از جریان تعمیر راه گزارش می‌دهد. تعمیرگران راه آخرین کیلومترهای راه پرچنگ و ناهموار دهه قلعه دوست ناحیه دوشتیچ را منفرش می‌کنند. خرج آن را بیش از 1000 نفر ساکنان این ده که حالا در مهاجرت کاری فدراسیون روسیه قرار دارند و چند تاجر محلی پرداخت می‌کنند. عین حال قریباً 3-4 کیلومتر راه پورا تعمیر گردید و آینده نقشه ما با دوام کار آغاز دارد. ما همه جوانان وطنی تاجیکستان و تاجیکستانی از همه جوانان خواهش میکنیم که برای پیشرفت وطن عزیزمون هر یک تیم باید سهم خود را گذاریم. این راههای ما بود که از دوره اتفاق شوروی تا حال وحشی اسفالت شدگیش نمید. عموما رحمت همین جوانان، همین مهاجرات مهنت و فرزندای دیار ما همش دستگیری همونا. ساکنان دیگر دهه‌های ناحیه دوشتیچ که قسمی از آن در مرز قرقیزستان زندگی می‌کنند و قسمی دیگرش از دهه‌های دوردست و آسیب پذیر دانسته می‌شوند توسط همین راه می‌گذرند. به سبب گرانی راه نه همه رانندگان جرأت حرکت و بار کشیدن طریق این مسیر را داشتند. دخت، شکت، راست رو بود، میرد، موریک و همین دهها 17 دهه بین ما مرکز که می‌گذرد. استفاده می‌برند. ما همین وای کردیم که بین همین راه تا و 10 کیلومتر اسفالت پوش کنیم. من اکنون چنگ خاک‌ها آزاد میشیم. ماشینا ما کم خرج میشد. دیتلاش قدر ویران نمیشد. من خودم 50 سال قریب است که شوفری همه جای دیدیم. شکر کنیم نعمت‌های خدا با. دفتر مطبوعات سرریاست کارهای داخلی شهر سنت پتربورگ و ولایت لنینگراد خبر داده است که روز 2 ایول به پلیس یک شهروند 32 ساله تاجیکستان زنگ زده از تیرپرانی خبر داده است. به اطلاع منبع ساعت 11:40 در کوچه روبینشتین بین این مرد تاجیک و 2 مرد ناشناس مناقشه رخ داده است و یکی از آنها به طرف او یک تیر خالی کرده است. پلیس خبر می‌دهد که حملگران را دستگیر کردند و در رابطه با این حادثه با اتهام افواشی پرونده جنایتی کشودن نفری را که تیر خالی کرده بود به حبس پیشکی گرفتند. ولی بنا به اطلاع نشریه محلی نیفسکی نوستی کارمندان پلیس مهاجر جبر دیده را هم به جوابگری کشاندند. معلوم شده است که این شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار داشته است. نسبت به وی با اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه پروتکل ترتیب دادند. معلوم شده است که این شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار داشته است. نسبت به وی با اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه پروتکل ترتیب دادند. با او اخراج از روسیه تهدید می‌کند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. 5 ایول سال 2012 دادگاه عالی تاجیکستان جورابک اوخونوف رئیس پیشین شرکت ساختمانی ماوراءالنهر را به 14 سال زندان محکوم کرد. او را در پیشبرد صاحبکاری غیر قانونی و مال خود کردن مبلغ‌های مشتریان گناهکار دانستند، ولی خود او با این اتهام راضی نبود. حکم اوخونوف 10 مشتریان انتظار خانه را بی پول و بی منزل گذاشت. 5 ایول سال 2012 روشن صابیروف وزیر تاجیک تبار رشد اجتماعی قرقیزستان با گمان طمع‌جویی بازداشت و 2 سال را در زندان سپری کرد. خود صابیروف که همچون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان هم معروف بود، حبس خود را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. پایان سال 2020 صابیروف معاون نخست وزیر قرقیزستان شد. 5 ایول سال 2004 پیشوای اسماعیلی‌های جهان شاه کریم الحسینی آقاخانی 4 در سفر 4 روزش به تاجیکستان به کار نخستین بانک سرمایه‌گذاری خرد در دوشنبه و ساختمان بینای دانشگاه آسیای مرکزی در خوروغ آغاز بخشید. بنیاد آقاخان یک همکار دیرینه حکومت تاجیکستان است. در این کشور ده‌ها هزار پیرو مذهب اسماعیلی زندگی می‌کنند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز 5 ایول چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. تشکر که با ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.